Baronge batapa marofela umbethe ka ona. Senata seo kolota sawa. Au sa ke matapa mara asia. Arpane nge tuso. Skanga jetate. Tusena nge tatema. Usizo tato babuma. Tusena nge tatema twe. Usitato babuma. Tusena nge tatema tuso lemme. Tuso. Mana mazulu kaba masa. Zela paikaya na paikaya. Natal. Waini kwa ifri. Tatema sango natal wifile kalo konimo. Tuso. Aunda tele ko pale rato pe. Ko pale moya wali se yo ko plole mata. Nega bashasi fela se eka boni sankararu. Uwa mrena mchankao tei. Uwa mrena mdimu. Wenzelisa tu usamusia de permanent. Weni nade usamusi. Ate ngayo le gawe. Ate. Tataba sangwa ujate ya takwala. Au mdimu kena leo nase kena leo nanta teorpe de tabole safidi. Molinta wa tate molinta wa ula mdimu ula wena. O santumanti mana mazuru. O santumanti mana mazuru wa masangu bena. O libisola tate de amora de la mora. Amen.
Kulezika matapa mara lupira baba ukhulumeke ngamatsha mathathu atafita baba usamate katafita ana balokhola atakaona baba lokholika ngalo omalipi amatsha mathathu kana ora para intande samolimo una ntenya baba uthwathanda sawuthwala wethu semazulile ikhona into emkhathazayo lo mthandazo uthi usithathelela amacala wethu njengalowo nathi sibathethelele ubaba uthi nina abantu abasha sebunzimeni baba uthi ngeke nize mkhulu ubaba uthi bethe i-depression ubaba uthi kungenxa yabanye abantu ubaba uthi nibatshele ukuthi lo mgidi wanamuhla umgidi wentethelele uthando wakini njengoba nawe uzithanda uthando wakini njengoba nawe uzithanda nibatshele nalabo bebalapha bahambile nibatshele ukuthi sibuyele emgidini okubuyelana usithethelele amacala wethu njengaloko nathi sibathethelele abasonayo ubaba uthi ngakhuluma amanga ubaba uyabuza ukuthi bathethelele wena bangaki ubathethelele ubaba uthi uyabuza ukuthi bathethelele ubaba uthi yena wabona umkhulu Masango lo kholoro wagqokisa ubaba Masango ngonyaka ka-1972 wamfaka le kholoro baba uthi umkhetho kaNkulunkulu ubaba uthi wathatha amanzi wamgeza ubuso ubaba uthi impi yayihleli kuyena impi ihleli kuyena impi yobusoda usithethelele amacala wethu njengaloko nathi sibathethelela abasonayo baba uthi nawungathanda uyiphathe baba uthi uzoyibamba ubaba uthi bangazama ukuthi uyayibamba uzoshaya usebenza ngenyama ungasebenzi ngomoya baba uthi silapha ezweni laseNatali kanti ubaba Masango phakathi kwethu wathi wayinikezwa ubaba Mato baba uthi wayikhona ngale nkathi bayikhuluma ubaba Masango bebelapha endaweni yaseBhayi bayikhuluma njalo wathi baba Mato mntwana wami uma ungangibona uzoyibamba iNataliyo wathi awu baba uMathuso ngani yami uma ungangibona ilisuthu leli ilisuthu la wathi nawe baba uMboniso nawe uma ungangibona ikoloni lena ngeyabo ubaba uthi lenisebenze ufuna umuntu olandelayo baba uthi uyasilekelela ubaba singaze sisebenzise inyama esontweni ubaba uthi sifuna umoya ubaba uthi silahle kunyama ubaba uthi inyama ngeke ikwenzele lutho batho ba kerekeni abakude ngoba kena nje baseba babanga babuwa bamphambili ubaba uthi kanti abantu abangena kule nkosi bayingozi kakhulu ngoba bakhuluma abanye uma abanye emigidini abayilanga lutho emigidini bayo nje ukuthi bayokhuluma ngabanye abantu ubaba uthi uyacela ukuthi kusukela ke namhlanje nithethelelana ubaba uthi lapha kuleli khaya phezu komuntu ongaziyo ugogo majo abakhwina ngophila kanti sibabe ngithapelele wakuqa phambi kobaba wathi baba chipape ngicela ungithandazele situlo sikayaba ubaba uthi baba uzukulu baba uthi uzukulu sibuka yena baba uzukulu okay baba uthi khona yena lithi akudwala ekhaya khona kyamunyaka ubaba uthi icela ubhuti kyamunyaka awuhlokeli ubaba uthi yamcela Rofo maha wasu maha
ubaba mama ke na le tantshwarela ne ubaba uthixelile thele ubaba uthixelile thele ntataka ntata ke ko skolo ke le skolo ubaba uthi wamlana ko ya tsamaya ntataka mpita ko skolo uma ehamba ubaba esikolweni pita ke wathi ngani yami ubizwa yini ile ke ro ba teacher man uthi ubaba omkhulu wayethandile ukuthi ubaba uthisha jalo mbona ke akula wathi ubaba omkhulu wathi ubaba uyangibona nyakhulu senyahamba emhlabeni uwenza mmefu manje ngikukhombisa umama wakho yilona mmefu umama wakho yilona unthokomele wathi umqaphelele yena hey usikaba ufapana ni mama hao ubaba uyacela ukuthi ungasiphambane nomama for 9 months ago ubaba uthi wahlala iminyaka uma uyabona utsela mudivu usuthi usathini know how to relate ungamazi ungakho I never ubaba uthi ngeke know how to relate umba wakho for okuzela 9 months ago wahlala kuyena inyanga ezizunayo ore mudimu wa mutima bese uthi wena uNkulunkulu yakwazi umone ka umazelaphi uNkulunkulu umone ka umazelaphi uNkulunkulu umone ka umazelaphi uNkulunkulu know how uma wa awumamisa ekuncelisa wenda tele bonne ubaba nabomama ngoba pale na kitile uye ubaba uthi gogo uze kuyena usale kukuseli ufana nogogo selini nebatabaso bebahamba kanye kanye le chase kanti nogogo shezi le mathandi komunani nogogo thande emnambini kiba sema lona ke ubaba uthi bona baziyo thina kasazi na ke ubaba uthi thina kasazi sebathwalindwa na ke thina singabantu bezimpi sebathwalindwa singabantu asibara baba barofela ubaba uthi basebathatha betafita baolwa le soudo bayona lo soudo so ho wile usayulubo ora ndimana musanyana ubaba uthi so uyabusa ngithumela lo mfana lona aranda ndabusanyana Yesu David eselofana lona kanto tsakata pama kanti David wayephetha amatshe amathathu ayida kantuta wayenza kanjena ameta wamshaya ekhaya lona mutito ubaba uthi nalo mgidi baba lona lo shapa abaningi uzobashaya ekhaya baba ngumade bathoska bana abanye batshela abantu ukuthi abantu bengenzi lapho uma wena ubaba uyabuza wonke ubani wena bitso la ungubani igama lakho databa kumprofeti ubaba masango umprofeti awura bana na on na pelezi ubaba uthi nambona ubaba masango umthandazi wamfaka ikolo antuma lo tsara social wamthuma ukuthi ayophatha lapha esoshangubo antuma lo tsara social wamthuma ukuthi ayophatha esoshangubo khetho muri mutatema khetha kaNkulunkulu wakumatsuso onka bese kuwale ubaba uthi wamfakile isigqoko abangaela tem wamwakhela nethempeli tatema ubaba matsuso leona le ubaba uthi nayo lena tatema yakha ubaba matsuso sibala lwa ubaba uthi singa sibala lwa ubaba uyacela singa yawufa yawufa sibala lwa ubaba uthi singa mukitwa sadi ntwa leyo ngida kumkidi wezimpi awona motho ngamanduile ubaba ukuthi ayikho indawo esuka abathakathi lithomele konto ubaba uthi ufika libo ubaba uthi ukela high friend lwana moshelekeni ubaba uthi masilwe abangokuthe esonto abantu abanye bofakela abanye bakhuta kamalakhe ngoba nenza izimpi esontweni ulo yathokala karakele kepe kanti nomthakathi asolakala wena esontweni wathasali go uthokomela wena oze ngemkhubo omubi nawuqaphela asibongabolo yimona ubaba uthi asikho lapha alibonga ngokuthakathi uthakathi asilapha ngokuthakathi ebone ka holy spirit lapha ngomoya oyingcwele oyohalela umoya oyingcwele ngembone mamato ubaba uthi nambona ugogo lamutsiba nyamazi kabuthi lamutsiba ubaba uthi nyamazi lamutsiba nyamazi lamutsiba kabathali phalale kuye bana ba ubaba uthi nihambe nobeka amaculo ngona kwesuntwini nasibenza jo mamato nizobona ubaba azonikhombisa ugogo wayesebenza kanjani uthando lwakhe kaikamakali konke nakubo etjena ntatema narona majesi kubababatemakusa athele fasi kanti uyena nogogoshezi abalethi ugogo ubakumathusa utezenza kule basamana abantu bengamfuthi ngobonani chaba bani ubaba uthi hlanganisani izizwe ngobonani chaba hlanganisani izizwe limtsalela ke thelelo limtsalela bakuthi thelelo tsangana bakuthi cela nthethelela nabona ke akubatora baphela ukuthi kusampuleli ubaba uthi yena akathanda ukuthi athandazele umuntu ile engamkhulumisi kuthi sonke sampuleli ambeke isandla kodwa engamkhulumisi kimela leso ubaba uyabuza umbekelani akumuleli ngoba engamkhulumisi
Ikampani yena sampulisi nakamuleli. ubaba uthi kungcono yena engakhulumisa ubaba kodwa ubaba Kamuhlula ukhulumisa kawe asanga ukuthi nakamala. amhlule ngokuthi uma engamthandi yena uzomthanda Mina sithi le ohamba tola Yesu. Lifita aidefita tola babusambona la yena ikhona ubaba uthi wibheke iminyaka engu-100 ubaba ukuthi kanti akakhathazwa yilutho uyakholwela ukuthi uzoyibamba u-100 years ubaba uzofana noSimoni emele u-Israyeli ubaba uthi asimazi ugogo ubaba uthi konke ukwenza ukuthi uyasuka ulendaweni the-second time nabo bazokwenza ngokunjalo into yonke oyenza lapha wena uthi nomoya kanti nengane yakho uzoba naye uzokwenza ngaleyo ndlela ubaba uthi yakhuluma yena ubaba uthi yena abazali bakhe azangahlukanela oyenyama nomoya bayafana kubaba ubaba uthi masango wathi ubone mina ubone umprofita sebhayibhelini wathi ngiyakutshela ungaze uvume igama lami liphele ubaba uthi namanje igama lamasango yile ekhalendeni Father Masango St. John ubani waliqamba lelo khaya ubaba uthi uyena waliqamba lelo uyena abantu bakumathusa baliqamba Father Masango St. John ubaba nobakumathusa ubaba uthi akuyena wathi bishop yena ubaba uthi ungupresident ungumongameli wesonto ubaba uthi yena wasungula isonto ungaya la noma ungahamba lapho uzothola ukuthi baba uyena wasungula Mamelo como Delo ukutshela bamathi wayicala yena 12 door ehlangana nobamathusa 12 door umkhetho ehamba nobakumasana ehamba ubaba mathuso noma kanti angeke uzofana naye babuthambe ngokuthula siyabona ubaba uthi mina ningamatshe amathathu nize nizokuthi incwadi yanamhlanje ithini incwadi yanamhlanje nibuye Ingelela hlenge bahayi ilitshe lahle elaphenduli yothi Jehova wo nanda tema atweke namatuke hey babuthi wababa uyabaza kufanya natali yo waba kuhlanganisa natali arwake na Tuesday ete gele aliwatereke maye ngomaphatha Tuesday 25 ehamba ngamapasa 25 Datema ubaba mama ayikopanthe natali ehlanganisa inatali yo ayipele ngapasanta tempo ezibeke ngaphansi kwamuntu waseNewcastle ay Uliki ubaba uthi kulungile Nitsharela ke selithethelele ubaba ke thola kuthe thatha ko re tsharele melatwa kanti into enkulu ke ba re na tsana mali mntana mara utsale umoya onintsi mawu wena uphethe umoya ongcolile wepi Without freedom from selling. kanti umuntu uma ezonda uzokuthelela wathi nizobaswabisa nibaqaphele nasekudleni nibaqaphele nasekudleni bangeza abantu bazoswabisa lapho
baze bathi lo msebenzi wonke ubani bathi babushenga ubaba uthi hayi akukho njalo umsebenzi uphethe ngokumathula ubaba uthi yena ungumsebenzeli wabantu ubaba uthi ambani usithethelela njengoba nathi sithethelela abasonile uma ungasuka lapho bathethelani ngomunye ubaba uthi nesihlangane bathi uzokuthola ubaba uthi ukhuluma isonga ubaba uthi uzokuthola nihambe nokuthula ubaba uzonikhombisa uma ugogo umatshelwa wayesebenza konke lapho isamba Pitori uzombona ugogo ubaba uthi ubaba ubaba uthi ngalesi sabelo sikababa ngasinawo lesabelo sokuhlanganisa sabelo sikababa uMathusela ningase nilala ukuhlanganisa abantu lesabelo sikababa uMasa ehlelo ubaba umbonisa ukuhlanganisa abantu ningayilala baba uthele Nambe nokuthula
ngaphandle kwegama.
Njengokuba size lapha namhlanje siphile umthwalo walo size kumzali wethu ayelo yabahulu bakakiri ngesilalo sabakhulu bethu enkosini sithi kuthisethe umsebenzi umnyawaro sethatha umsebenzi wonke sobeke kuma wethu umamkhulu mamkhulu akalazi enye igama phela uzwa ukuthi umamkhulu manje ngibuyisela umsebenzi umamkhulu kodwa umsebenzi umamkhulu abasaka 1 2 1 3 4 amen kusinika uhlawule fatsohlo wena kwesanga wesayini uyala nokutshela ukuthi ngaba kwenzekana kwenzekile aqeda ukufama njama bethu umeseqedile ukufa amanzi amazwi afanda warona ntate wakatate bishop Ntombe What is that? This is a tackle for the niggas of Obama with Obama and Tommy. I Amen. Abaprofita abayibalipa umama ukwanjalo kulesi sikhathi sika July uyobonga dumise ukuthi ubena kathini udumisani udumisa ubukhulu ahlangana nalo nobaba nomama madwe ukuthi ubena bonga kakhulu umkhulu wethu baba Shipapi kunye nomama Shipapi sinaye ngokamoya ngithi ngiyabonga nabantwana bakagogo bonke kule ndawo bathi bayabonga ukuthi lobena bathi injabulo ilokhu iqalile kubona ke phambili ngilokhu inovalo olusabelayo ukuthi lobena bathanda ukuthi lobena bona umusa okuhlangana nabaNkulunkulu ubaba benu mama madwe bamfundisa ukubambelela kumama ukuhloniphe kwazi ngoba senzukwini zakhe zokuphila ukuthi lobena bathanda ukuthi lobena ngibonga inhlanhla enkulu yokuhlangana nobaba Mathuso nomama ubaba wanginika isilayeli wathi sisimakhosi umsizo uvala umlomo uthule uthi du noma ngabe uhlangabezana nami noma ngabe ubonani lapha wena nje uthule uthi du uma ungathula izulu lizokusebenzela ukuthi lobena bathanda ukuthi lobena samba nomama siya kwamashu exakekile umama ehluphekile
izimangalisweni zezinto wayehlala umama insuku ezisikhombisa engadli ngoba etsheliwe yiphupho ukuthi laphayana kunempophomo ezofika ungene kuyo bese uphuma nalento yakho ukuthi lobe nabathanda ukuthi lobe na wayizila umama ukudla elindele phela lento yakhe ngoba wayisaphelelwe konke sephelele kwakhe yonke endlini ungasekho lutho edayisa ngakunye ngendlela yenhlupheko ukuthi lobe nabathanda khumbula kakuselwayifa ngakusenga ngathi mama ungawudayisa uwayifa ukuze abantu bezwe ukuthi khona usenawo yebo bayazibona leyiphuma ziphuma ziyale nalelo idayisa kepha mayelo ikhalakhala yayifa bazobona ukuthi khona usenawo ukuthi lobe nabathanda ukuthi lobe nani uma ehamba eyifuna indaba yakhe ukuthi konakelephi ukuthi unenento enkulu into enkulu eyisimangaliso yephuzo kuye naye empophomeni ukuthi lobe nabathanda ukuthi lobe na kwethiwe hayi mama zila insuku ey'ntathu ngathi ngoba phela lezi ezisikhombisa asibanga nawo umphumela ukuthi lobe nabathanda manje usekhonjwe ey'nsukwini ezintathu ukuthi yabona-ke into yokho isiseduze uma nje ungazizila insuku ey'ntathu hawu into yakho uzobuya nayo abayisho lento ukuthi into enjalo ukuthi lobe nabathanda ukuthi lobe na uNkulunkulu wasenza isimanga sahlangana nogogo umama Mnyandu kepha kwakusibongo fana nami ongumamthembu ukuthi lobe nabathanda behlangene lokushina bebehlala kulo bahlangana naye umama wayebemcenga ethi kunomuntu kaNkulunkulu ofikile la kaMashu uMasisi wayekuye awungasuhleshulelwe ukuthi lobe nabathanda ukuthi lobe nani ngempela lo mama wayenesineke ugogo Mnyandu eleze zomncenga umama athi umalalelale mina nguye inhlebeni zabaprofiti esibona ngisho ngaphansi kwenyawo azange singenzele ulutho ukuthi lobe nani manje ngiyantshela ngalo muntu omusha ngitshela nokuthi ugundika ikhanda uyagunda mina ngazintshele ezinobhebhelene ezineyifuthe engaka ngeke lo muntu angenzele lutho ukuthi lobe nabathanda kusho ukuthi inhlupheko yami isingeyokufa ukuthi lobe nami ngelinye ilanga lo mama ufika namaqhinga uthi lalela-ke sisi ufika namhlanje ubaba Masaka kuleli viki kuzibaba Masaka ophethe yena lo baba uza yena asambe sisi khona na uzothola nawe ngasukuthole ngiyababona abantu bahleshulelwa awu asambe ukuthi lobe nani lona lizwike lo mama lamsukumisa phansi uma etshela umuntu omkhulu awu ngempela uma efika kaMashu kanti akho umuntu omkhulu ukuthi lobe nabathanda umama wabona lo yena lo baba Mandwe atshelwe ngaye ukuthi lobe nani omkhulu ezekuye hayi into omkhulu akekho ukuthi lobe nani kanti amaqhinga kagogo Mnyandu ukuthi umama zakhanyiseleke ahlukane nenhlupheko ukuthi lobe nabathanda awuyasuka ngelinye ilanga uyamncenga ubama wakunomama Mkhize ukuthi lobe nabathanda amncenga athi sisi sale nje usumtshela ubaba inhlupheko yakho mtshele ukuthi lobe nani uma yemtshela ubaba uthi hayi lalela mama ngoba uma ezobika inhlupheko uthi baba ngikhathele umfowethu uyangithakatha sengiphelele konke simanga sokuthakatha umfowethu ukuthi lobe nabathanda ukuthi lobe nani ubaba uthi hayi akho mfowethu othakathayo wathi izinkomo ngizibona idovadova iliba kayihlo namlahlapho ihlo namgciranini ukuthi lobe nani umama athi ngempela baba sagcine obebeshowe asiphindanga salibeka ukuthi lobe nabathanda asilibeka ngoba phela eshowe kunabathakathi abaqedumuzwa kithi ungena nje
ukuthi ulobe nani babathi hayi akomthaka wathi sinkomo idobodobha iliba likayihlo bese nina-ke niphilayo niyashaya hayi ngempela babengashayani babengashayani uma nomalume ngingene phakathi ngilamule uma ngithi ngipheleza ongapha uzothi ufuna umalume wakhe angishaye uma ngithi ngipheleza umalume athi ufuna usisa ngishaye ukuthi ulobe nani ukuthi ulobe nabathanda wahlangana nobaba amadolo mama ubaba wakhuluma isimangaliso wathi kanti mama hambani niyolungisa iliba likayihlo zophela yonke lento nilungise nilibiye ngeke inkomo isangena ngeke misashayana ukuthi ulobe nabathanda insuku entathu wafika umalume ehamba kancane ngathi wemana malume kasheshe ngavala umnyango waphela abantu njengoba behlangana amagama abasithindana ngawo omunye uthi ngithakathwa uwe nomunye uthi ngithakathwa uwe ngenxa yezinyanga babezihamba ezinamanga ithi inyanga imisikhathele ukumkhomba umthakathi emaceleni ngenhla ngezansi nangapha nangapha ijike imkhombe endlini ukuthi ulobe nani jike imkhombe endlini onabuza ngithwala ngendlini lo ongena omubi ukuthi ulobe nani mafika umalume uthi sisiniphuphile phuphile mntaka baba kuthiwa kungihambise ufundise lo muntu kaNkulunkulu ohlangene naye ukuthi ulobe nani ukuthi ulobe nabathanda ihambise umuntu kaNkulunkulu ngempela hayi sibaleke noma athi umalalela mfowethu amuke umuntu kaNkulunkulu engengaya kuyena ukuthi ulobe nani kanti uma wenza amaqhinga uzothi angahamba umalume nazi ngenkonzo ka7 uma usiyobika baba ubefikile uzokubulala endlini ukuthi ulobe nani ufike bani na ufike umfowethu ukuthi ulobe nani baba manje wahleka wathi ya ngikinika isilayezo wethi wena unamali awuna lutho ukuthi ulobe nabathanda sathandaza selethiwe umuntu ozogcina lesi silayezo engikunike sona ukuthi ulobekile ukuthi ulobe nabathanda ngempela zenzele imanga wenziwa lo msebenzi kwabuyiswana kakuhle kwaba kuhle babehlabeni kwabo babili umama nomalume enkonzweni zonke behlanganiswa baba nomama ukuthi ulobe nani ukuthi ulobe nabathanda namanje ngiyabonga lolu suku obisimangaliso ebengasizophetha bengazi ukuthi lizokwenzeka ukuthi ulobe yini ukuthi ulobe nabathanda nganokuthi umukalo unyaka ngangena university nganikezwa ama-assignment ashisayo ukuthi ulobekile ukuthi ulobe nabathanda ngaphiwa ama-assignment avuthayo ngambonga uNkulunkulu ngengazi ukuzofika lesikhathi ngilapha ukuthi ulobe nani namhlanje ngithi ngiyabonga ngiyengaphasa baba manje usangishiya nayo yokuthula ngithi du noma ngenzakalani ngithule ngithi du ukuthi ulobe nani ngipasile abantwana bakaNkulunkulu hayi ngipasile umhlaba uyazi nebengiphila nabo bendawo bayazi ukuthi hayi ngipasile izulu lingishaye ngemasikazi ukuthi ulobe nani lingishaye ngemasikazi kamoya amen phakathi ngitaphila umama embusweni umama wafuna ukuthi ngisizwe ukuthi ngempela wayengikhethile baba mathisolo mama ukuthi ulobe nabathanda ukuthi ngempela izulu lalingikhethile bekuyindlela kamama efuna ukutshengisa umhlaba
bayeke lento abayileleyisho begxeka umkhulu ukuthi wangigqokisa begxeka ephezulu lakhe zomphakamisa phambili kwamehlezwe namanje kabonakala egcekeni ukuthi abaprofiti bangiphosisile ukuthi ulobena bathanda okunye ungathi zonke nezimpi kanti hayi yahlolwa uzophasana ukuthi ulobena hayi namanje baba Mathuso washaya lesilayo manje isilayezo asigcineki ubaba wayengilaya wathi njalo sisi wohlabelele lephorasi ezizosihlalela ngaphansi kwegazi ukuthi lobenani njalo sisihlabelele asibe senziwe isilayezo usenza kancane uthi kade ngikwenza lokho kwakumsebenzeni ukuthi lobenani manje ubaba David manje ukuhlabelela hayi ngibonke ngempela uhamba nobaba Mathuso nomama ukuthi lobenani yabuya abantwana bakaNkulunkulu ezindabeni phakamisa ukubonga abantwana bekwethu bonke amagumba amanye abasanjonzi enizile uzosikhululisa enizile uzosiphakamisa ubunzimeni besibambene nabo bekungebona ubunzima kepha bemshukwela indlela yesiphambano ukuthi lobenani ukuba bekhona abasezweni abawufakaza ngami ukuthi hayi siyamazi wanqoba ukuthi lobena bathanda siyamazi waphasa amen ngiyathandaza ngibeka abantwana uNkulunkulu angibaleke bona abo bonke siphuzana bamanzi abenzela umsebenzi wayimpumelelo ngixakekile ukuthi uzothatha ini ngihlanganise nani kepha ngabo ngaphumelela sinatha Gama besebandeni uthula mabenani nami ngalokhu kuhlwa lokhu Ntate ore kaphindimana yena bonke baba Masango meana lebwa mulima ntate Masango le meana abaprofita bonke le ba profeta both uthula mabenani both le banatua manje bathangifakazele usisi ore bo hofu apakele awuswa ha nikasho na umsomlu wathi umama womkhulu ore ulasho kamanta areke mama nomkhulu utade wethu ke khaitsedi ya hayi kulamana omama o hlatama na bomme wabo amen siyambonga uNkulunkulu obewasenza sazohlangana nalosuku olukhulu ore ntate le bwa modima bense ngolo kwakwanyela tsina le nhulu kakhulu ngibonge kwabakhulu bethu enkosini ore le bwa baholo ba bona mokele baba bethu baba bishop bontate wa bona bontate bishop nabomama bishop le bomme bishop nabafundisi bonke abakhona le baruti bohle ba teng nabomake abakhona le bomme ba teng nisizwe sonke esingaphathwa nendawo le sitjhaba sohle se ka hara sebaka kuthiwa mabenani ngibonga kakhulu nokubona baba wethu babushipapa ore le baholo bona ntate wa bona ntate Shipaka amen amo sihlangane naye ezweni lasemabopane ore ba kopane le yena lefatsheng la mabopa amen ngaphansi kwamama wethu mama Meselina ka tlasa mme wa bona Meselini lapha ngigcine ngikhulela khona mo ana qetella ho lela teng kuthiwa mabenani kuthiwa mabesebandleni sahlangana nale nkonzo ezweni lakwaMashu o bana ba kopane le tshebetsana tulong ya ma kwisandla sikababa Madebe nomama o la ntate Matwele mme uma wayekhuluma ubaba wethu baba Madwe ore puo nya ntate Matwe wayethi mayekhuluma nawe ene ha bua le wena athi ukhona umprofeti ezweni laseGoli ana o teng mo profeta lefatsheng la
Obizo baba Masango. Ya lizwana tate Masango. Athi mabunga yakho bungaphila. How no kaya demo no tapi. Amen. Mabunga yakho Ada uno kaya demo no kapi. bungaphila. Uno kapi. Amen. Manje sahlangana nomuntu kaNkulunkulu baba Masango. Okan tate ba kopana no family mo tate Masango. No mama Masango. Mama Masango. Uthiwa mabenani. Sikhaliswa uyena baba wethu. Uthiwa mabenani. Baba ishokela tate wabo. Owasasingakwazi nasejimisini lapho. Obana bafana ina babo. Uthiwa mabenani. Sinabo mama bethu. Uthiwa mabenani. Nako mnabako. Nabo sisi. Uthiwa mabesifadeni. Uthiwa mabenani. Masifika lapha sathola umuntu kaNkulunkulu baba Masango. Khona indlela ayihlabelela ngayo leli gama lesidensetiva. Uthiwa mabenani. Angazi noma sizozwana uma siyihlabelela. Amen. Kodwa phela ngoba khona ihlabelelo sizoyiswa. Uthiwa mabenani. Athi side Akilento elibonayo wayinikwa ezulwini lesithathu. Uthiwa mabenani. Wahamba baba Masango emhlabeni insuku ezintathu. Uthiwa mabesifandeni. Ezolanda lento ezophilisa thina. Uthiwa mabenani. Uthiwa ibona wafika ezulwini lesithathu. Uthiwa mabesifandeni. Uthiwa fika bofata basemaromeni. Ibona bamnika bathi akabuyele emumva. Uthiwa mabenani. Uthiwa mabesifandeni. Bamnika amanzi. Uthiwa mabenani. Lana enwaphuzayo nalana eniphila ngawo. Uthiwa mabesifandeni. Abese sinika umlayezo ngalamanzi. Athi lamanzi avela kude. Uthiwa mabesifandeni. Athi nadlali ngawo. Uthiwa mabesifandeni. Awuphilisa izizwe ngesizwe. Uthiwa mabenani. Uthiwa mabesifandeni. Ngifakazela usisi. Uthiwa mabenani. Uthiwa mabesifandeni. Ngengasho nangomsombuluko mangiqala sifika kwamasho safika umama uthi mama Majole bizwa ngenkosazana. Uthiwa inkosazana abakumadwe. Uthiwa mabenani. Athi unjalo sisi. Uthiwa inkosazana. Uthiwa mabenani. Abanye babefuna ukumbona lo mama. Uthiwa mabesebandleni. Hayi wayengakhulumi wayinolaka. Umamthembu banolaka. Uthiwa mabenani. Umzalayo wayinolaka. Uthiwa mabesibandleni. Uthiwa mabenani. Wayekambize umama Majola. Athi wozala mntanami. Uthiwa mabenani. Uthiwa mabenani. Ngimbuzo sisi uthi wayechaza ukuthini? Wayethi wozala mntanami. Uthiwa mabenani. Abuyathi wozala mkhwenyana. Uthiwa mabenani.
kuthiwa mabesibandeni manje-ke siyabonga uNkulunkulu osenzele lo mgido ongaka wasibuthela nalesi sizwe singaka kuthiwa mabenani kuthiwa mabenani ngiyambongela nosisi nabo bonke abakwabo mabesawubambile lo msebenzi kuthiwa mabesibandeni bongele nalo lonke ibandla lala kulo muzi wasemawuthi ngaphansi kwesandla sikamama kuthiwa mabelani namhlanje sibona namabhishophu kamama Majola kuthiwa mabesibandeni kuthiwa mabesibandeni kuthiwa mabenani nami ngizofakazela nje usisi ukuthi ngempela sengathi naye bengema kuthiwa mabenani nabo bonke athandaza nabo kuthiwa mabenani nathi silokhu simsekile ngemthandazo kuthiwa mabenani kuthiwa mabesibandeni kuthiwa mabesibandeni indlela yami ibheke e-Eastern Cape kuthiwa mabenani lale bethi abantwana hayi funeka kuye e-Eastern Cape kuthiwa mabenani le Grahamstown kuthiwa mabenani bafonela umama ekuseni wathi hayi mama ngiyacela wathi umama Masango sengihambile mkhulu kuthiwa mabenani manje yathi mina ngiyacela ngibuyela eMawuthi kuthiwa mabenani ukulekelela udadewethu kuthiwa mabenani kuthiwa mabenani angimlekele ngalutho-ke manje ukuhamba nje emagcekeni kuthiwa mabenani naye mayembona hamba egcekeni etshela abanye athi wakwethu lo kuthiwa mabenani nama ngihamba egcekeni mbona ngithi wakwethu lo kuthiwa mabenani ngibonga kakhulu ukubona abantwana bakwethu baseMefa kuthiwa mabenani kuthiwa mabenani babuthi besinayo ngomsombuluko sivulana kuthiwa mabenani yababonga masihlangene futhi kuthiwa mabenani sizophakamisa le ndawo le kuthiwa mabesibandeni manje sazalwa umuntu wayehamba enamandla babawethi babamadwe kuthiwa mabesibandeni kuthiwa mabenani wakwasithatha ngelilanga ebusuku sashiya imoto ngapha eNdwedwe ingakabiki imigwaqo wasihambisa phansi sonke kuthiwa mabenani sikhuphuka intaba kuthiwa mabenani wayesethi abesiqala insuku kuthiwa mabenani kuthiwa mabenani kuthiwa mabenani waliqala insuku wayeqala babawothi babamadwa wayekaqala insuku esithubeni sigcina sesifunda kuthiwa mabenani masiqala konyathela endeni yasesuthu kuthiwa mabenani lapho siyovula isonto lokuqala kababa uMasango endeni yaseBethania kuthiwa mabenani masiphuma ePort Gate sathathwa amasotha ayosivalela egrawundini kuthiwa mabenani asikaka lapha amasotha ngoba kwafuna ubaba uMasango kuthiwa khona umuntu obhelezweni laseGoli ozothatha izwe lasebusuku kuthiwa mabenani masilapho saba ngamabhasi amathathu kuthiwa mabenani wasehlisa phansi ubaba sonke kuthiwa mabenani ubaba wethu babuMandu wayengumuntu wayethanda kuhlabelela ubaba wethu babuMandu wayethatha izinto zenzeke ngempela kuthiwa mabenani wayeseqala ingoma athi ngingelena eMasango nami ngingena
Amasota akhulu kama besebanje athi hayi ngenane emabhasini kuthiwa mabelana amanye ahamba phambili amanye ezindlakweni kuthiwa mabelana masifika lapha neBhethaniya safika kucishe ugesi kumnyama kuthiwa abantu awuzukusonta kade kufika amasoda kuthiwa mabelana masingena kuthiwa mabelana wahamba phambili umphathi wamasoda wathi layithani kanti simvimba nje khona abantu abezaba suka kude kuthiwa mabelana manje-ke wayeka asishaye kanjeni ubaba wethu athe mayihamba nathi athi awunkosi yami ngahlupheka ngihamba nalamavaka abantu abangakwazi akhuluma abangeke basho bavela kuthiwa mabelana manje masifika intathakusa sasho sisemnyango kuthiwa mabe sebandleni nami ngibuya kwamashu kuthiwa mabe sebandleni nami ngibuya kwamashu ngaphansi kwesandla sikababa amade nomama kuthiwa mabelana sihamba nomama wethu umama Majola nabomama kuthiwa mabelana kuthiwa mabe sebandleni singakubongela ukugcina kuthiwa mabelana mawakwazi ukugcina isilayezo somzali wakho kuthiwa mabelana kuthiwa mabe sebandleni ukhuluma indaba enkulu-ke sisi ukhuluma ngeshe likamkhulu wakho kuthiwa mabelana kuthiwa mabe sebandleni uziwamihle usisi mangimxokele ngimbuza ngithi uyabazi nje ukuthi ekhaya koma wakho na kuthiwa mabelana wathi hayi angikwazi bhuti mina undeki ithesho kuthiwa mabelana waseshowe nami kuthiwa mabelana ililanga baba manje wasithatha siyovula lelo litshe kuthiwa mabelana sihamba nayo umama Majola kuthiwa mabelana kuthiwa mabe sebandleni manje-ke wayeyinkinga ngako mama kuthiwa mabelana wawubuza kuyena ujabulile athule nje akubuka kuthiwa mabelana uze ukuthi hayi oshithi lo mama unomoya omubi athule nje akubuka kuthiwa mabelana kanti usafunda ukuthi uze ngani kuthiwa mabelana sothandazani bantwana babethu ithi mbokela usisi nalo lonke ibandla lasemawoti nabo bonke abafowethu kuthiwa mabelana kuthiwa mabe sebandleni uma-ke ngelilanga uyambiza umama wethu umama Majola kuthiwa mabelana uthi uyazi mntanami nabatwana ababili babafana kuthiwa mabelana babili nje basebancane omunye uthulana singiyamkhohlwa lomunye Olana kuthiwa mabelana uthiwa uma ubheka wena bazokhula bakholwe kule nkonzo kuthiwa mabelana naye mama bazokhula bakholwe uma ungabasondeza eduze wakho kuthiwa mabelana ubakhombisa ubaba Masango ukuthi baba Masango umprofeta kaNkulunkulu kuthiwa mabelana silapha ngobaba Masango kuthiwa mabelana umprofeta kaNkulunkulu kuthiwa mabelana uthema ekhuluma baba Masango elilanga kuthiwa mabelana uthi wabuza uNkulunkulu ukuthi lento ayiphetheyo ngabe izophela na uthi wambuza uNkulunkulu baba Masango kuthiwa mabelana uthi wamphendula uNkulunkulu wathi lento ayiphetheyo into engeke iphele ngoba kusekhona izizwe eziphansi emhlabathini esizomile kuthiwa mabelana kuthiwa mabelana namba khuluma lapho kuthiwa mabelana babengakazali kuthiwa mabe sebandleni wathi basekhona baphansi emhlabathini basazomila nabo wathi lento uNkulunkulu ungithembisile
wathi ngeke yaphela lenkonzo kuthiwa mabenani buka sesiqembana kangakanani sihlephule kuthiwa mabenani noma uyahlephule ahambe nalo ahamba nakho athi ayoma lapha usiyocisha ilamba kuthiwa mabenani ayeke phansi kuthiwa mabenani noma uyaqembuke kuthiwa mabesibandeni kuthiwa mabenani. Nami ngiyabuya endabeni bethe ubaba mfakazela umama wethu kuthiwa mabesibandeni kuthiwa mabenani. Ubaba besihlala naye lapha eMabopane kuthiwa mabenani.